Esenmisiz, hürmetli milletteşlerimiz. Bugün biz sizge temli reportaj takdim etemiz. Qozonda Tataristonning ishlikli xizmatdoshlari isimli forum bara. Hamda şu forum qissalarında bit motor ko'rgazma uyushtirildi. Xalqimizning milliy rizqlaridan azirlangan elgi ko'rgazmada yıllar davomida, asırlar davomida ham bugungi kunda eng populyar bo'lgan milliy rizqlarimizni ko'ra olamiz. Ham albatta master klasslarda taqdim etiladi. Amin endi sizga shu ko'rgazmaning eng qiziqli mezgillarini qarorga taqdim etarman. Bizning Tatar millatining har vaqtda da ozig'i zotli bo'lgan, martabali bo'lgan. Ham bizning xalq bek qudaqchil xalq shunga. Bu birinchi martaba o'sha Tataristonning ishmakarlar forumida Tatar oshlarına bag'ishlangan ko'rgazma, master klasslar bilan. Biz bunda 4 aybirini soldik. Tatar millatining birinchisi traditsiyasida bo'lgan to'y tobini ul təmli bo'lsin restoran tarafından etkəni. İkincisi bizning qo'noq tobini, ani Tatar o'tari degan bizning restoranimiz hazırlı. Hem üçüncüsü jaylav tobini. Bizning ota-bobolarimiz jay ishlarga chiqib, o'zlarining siyrini da so'g'anlar, bolini da yasaganlar, itini qoqlaganlar, shunda yashaganlar, shunda ishlaganlar, shunga ko'ra jaylav tobini da kirdi. Bu bizning tradisiyalar. Shundan chiqib yoshlarni chaqirdik. Kubatay degan fast food hozirgi stilda hazırlangan Tatar oziqlari ul zotli etib, burungi tradisiyalarga tayanib ishlandilar. Shunga ko'ra ularni biz 4-chi etib qo'ydik. Ham albatta endi shundan so'ng biz ishladik kitob kishtasi. Tatar oshlari turida ko'pmi kitob chiqqan, kimlar yozgan, ul nindi formatda, hammaning elektron versiyasida bo'ldirgan kerak. Shunga ko'ra kongress tomonidan yozdirildi. Təmli tobin Anın elektron versiyasi qo'yildi, ya'ni yangi formatda o'zimizning milliy oziqlar turida informatsiya beradi. Bu harakatning hali boshig'ina. Kelajakda biz Tatar oshlariga bag'ishlangan zo'r ayrim bir forum o'zdirg'atlaymiz, bag'ishlab. Tataristondan, Boshqirdistondan, Rossiyaning regionlaridan chiqib, ham ko'rsatirga kerak bizning nechik etib ekologiyakdan chista, toza, halal ozig'imiz, tobinlarimiz, rizqimiz bor. Hem o bizning Tatar millatini dunyoda tanıtı uchun tog'i bir zo'r odim bo'ladi degan fikrda turamiz. Endi biz o'zimizning abi babalarimiz jaylavlarda pişen şapkanda er yigitlerimizni aşatırga alıp kelgen şuşu özümüzden Tatar milletinin riziklerini alıp gelirge tırıştık. Mene abilerimizden öğrenip kalgan reseptler bilen yukalar pişirip alıp keldik. Çünkü indi bizden abi babalarımızdan kalgan berengimiz, özümüzden üstürgen itlerimiz, sütlerimiz varsa da özümüzden tabunlardan. Biz Etne rayonundan keldik. Tatar aşları istahanesine ko'rgazmaga o'zimizning milliy Tatar rizqimiz gubediyamizni taqdim eterga keldik. Mana eng temli gubediye Etne rayonunda deb aytilar. Onun siri narsada? Eng temli gubediye bizning Etne rayonunda biz bütün yurak jilimizni solib, chin yurakdan pishiramiz. Shunga ko'ra bizning rizqimiz bek temli ungan kelib chiqa. Nechik pishirasiz? Retseptning biroz sirini ochasizmi? Qamir hazırlayız endi. Anın qamirına süt, yumurta, şeker qimi, o'simlik mayı salıp yumshoqqina qamir basabız. Shundan so'ng onu ezgina ko'pirtib olabizda, shundan so'ng tabağa jayib, qirtlarini salib, maylarini, şeker qimlarini salabız. Shundan so'ng qatlab ishlaymiz. Boshlardagisini salabız. Ondan so'ng izim jemishin salabız, şeker qimni sebamiz. Shundan so'ng istinagina endi ko'pay o'yib jiberamiz. Shundan endi oxirdan sıyır mayı salıp, motor etip göbediyemizni qaplab, qirilarini motor etip çeçeklab, bizlab, sibib üstüne olchig'in sibib qo'yamiz. Aytыңыз әле, göbediye temli bo'lsin için birinchi o'rinda qaysi tura? Qamirimi, ishligimi? Qirt temli bo'lsa, göbediye bek o'ngan kelib chiqadi. Qirti temli bo'lirga tegish, balli. Bu ishliginde endi sirlari bor endi aning.
Biz indi tatar utarında tatar aşları pişiremiz. Bugün представляем менә ишпишмак, перемеч. Инде безнең традиционный блюдо дип әйтик инде ишпишмак. Элек кебек без бит камырны чүпрә белән куядырык. Хәзер инде без дрожжевой дип әйтик. Шундый тәмле ризыклар пешереп авыз итәбез. Барлык серләрне дә ачып бетерәсезме кунакларга? Ишпишмак, перемеш әзерләүнең Обязательно. Һәр бер ризыкны үз кулы бар, үз бисмиллаһ бар. Шулай итеп кенә тәм керә ризыкка. Ә менә булай гына теге мин рецептны белдем дә ясап куярга булмый ул. Менә бисмиллаһны әйтеп, теге мин һаман әйтәм, авызда улыбка должна быть. Шулай итеп була инде ул ризык. Шулай ук без кыш теле дә ясыйбыз, и талкыш келәвә инде, который бик авыр ризык ясый торган дип әйтәм, баллы ризык. Но ясый беләбез. Талкыш каләвәне эшләргә бик авыр диләр. Бу чынлап та шулаймы? Бик күп көч кирәк, чынлап дөрес. Бик аркадан тирләр авага тартасы иде, көч күп куәт кирәк. Обычно ир кешегә тарта диләр. Но без авыл кызы булгачтан, менә кулларыбыз каралар. Шу үзебез тартабыз тырышып. Талкыш каләвә тәмле һәм әйбәт, менә бөтен ничек булырга тиеш шулай килеп чыксын өчен иң төп таләп нәрсә? Иң беренчедән әлбәттә әйбәт булырга тиеш, дөрес ясалырга тиеш. Икенчедән бал. Балдан бөтен нәрсә тора. Авыл настоящий балдан бик әйбәт чыга, тәмле чыга. И кул белән тарту, самый главный кул белән тарту. Ничә сәгать вакыт кирәк талкыш каләвә ясарга? Где-то 30-40 минут. Һәрберсе үз җае. Вакытында сиропы кайнарга тиеш, вакытында әлбәттә әзер булырга тиеш. Һәрберсе үз җае. Bütün Tatarbalık rızıkları bizim Bugün indi biz Tatarbalık rızıklarını alıp çıktık. Bik tırışıp әзерләндек. Кичкенә генә бәләкәй тутырмалар ясадык. Тары ярмасынан кыстыбыйыбыз бар һәм кабактан кыстыбыйлар. Менә бу элек безнең әби бабайлардан калган ризыкларыбызны бөтенесен дә яңадан кайтарасы килә. Элек бит инде безнең әби бабайлар ул ризыкны юклыктан пешергәннәр. Ә бит хәзер менә алар ничек иттереп озак яшиләр. Алар бит витаминлы, шундый тәмле ризыкларны гына ашаганнар. Шуңа күрә менә бу ризыкларны бөтенесен дә кайтарасы килә. Biz Mordoviya'dan, bizim var halal kafeyimiz, biz türlü rızıklar pişiririz ondan. Peremeçler, kapkititivez, ürdekler, kazlar, kaburgalar, neler, bizdeki barısı da halal. Әйтегез әле, менә милли ризыкларны пешерер өчен ул бит инде шушы милләтнең традицияларын белгән, милли ризыкларны пешерә белә торган кешеләр кирәк. Каян аласыз ул аш ustaларын? Безнең республикада бездә күп авылларыбызда, татарский безнеке әбиләребез, әниләребез, шул ризыклармен шөгыльләнәләр дә. Илкидән калган әбиләребездән шул пәрәмәчләр, әтәбез, күш телләре, казылар, әтәбез бөтен нәрсә алардан калган, без алып алардан барабыз, передавать. Табыныңызда казлар да бар, каз өмәләре узамысың ничек Мордовияда? Каз ниләре дә уздырабыз да, кизен, кар төшкәч, казларыбызны буазлап итеп каз бәйрәмнәре уздырабыз. Bu iң тәмле азыклар сакланган Башкортстанда татар ашлары 18 төрле азык алып килделәр, түмәнәкләр. Барысы да авылча иң тәмлесе. İşlerde pişirip oturgan köke kumeşleri, berengi tutmaları, buğday pişirilgen, tarıftan da şapkından da. Bizde rayonumuzda Permik Kesen Afranimizin tasarrufları Bu kitap 88 yılda çıkan en bugünkü günde oğlak hizmeti. Sıfırga köşelerimiz Nasıl elektron versiyası? Kongresinin resmi saytında şunday belge uzdurdu Tatar Tavlı 2019. 700 Tatar rızığı takdim ettiler. Avustralya'da Tatarlarımız da takdim etti. Aytkan çakta sarman boylarına, yanlarına mengil bağırga. Karı versin taşla kırga, kırışına sırman başı alırga. Aşkını yürek güdegüne, muhtaktan sızlı bakanı. Yaşlı
Yürüyüşünü canla soracakta Boşlar canlarsın mı Allah'ım Minnet öldürmüş soklarına Riza bulursun mu Allah'ım Ayrıdan dağlarda bir sevme Kalan ayrılığın öldürürler Benim bilen durmuş soklarına Riza bulursun mu Представляем чайный стол, обслуживаем Конгресс татар. Очень важно, значит, я являюсь ученицей Юнуса Ахмедзянова. И как только закончила училище и техникум, и значит, заканчивала институт финансовый и второй высшее, с тех пор занимаюсь вот чайными столами, вообще национальной кухней. Вот, очень важно иметь вот, значит, на чайном столе чай-балеш, различные, значит, сухофрукты, то, что настоящий татарский чай является. Национальная выпечка. Вот у нас представлена сегодня губадья, катлы-балеш, это двухслойка. Ну и остальные, вот видите, порт, который сами изготавливали, бал, май, все, что обычно является за столом татарским. Kelajakda men o'ylayman shu harakatning koordinatsion saveti bo'lib, ishtirok saveti ham buning negizida Tatar oshlari bilan shug'ullanuvchilarning assotsiatsiyasi barqa keladi. Ham bu o'zini bir harakatga aylantirgan ish. Biz o'zimizning shu zotli, martabali tobinlarimiz, oziqlarimiz o'sha bobolarimizning traditsiyalariga tayanib, Tatar millatin tanıtuvning bir zo'r maydoni etib buni kelajakda ko'ramiz. Ham Tatarda yarminkalar bo'ldiruv, bayramlar o'zdiruv, jiyinlar jiyu, bular borsida bo'lgan ham biz Muslim rayonida kelasi yilga butun Rossiya tatar ovullari, Iqbo'y tatar ovullari Sabantin o'zdiramiz. Men shunda shu tatar oshlarining zo'r yarminkasini ko'rasim keladi. Shunga hozirlik yüzünden de işlendi deb ayta olamiz.